kuko enjura etandikire kugwa abahinji ku rugo muri kazo batandikire kutebekandisa embibo zabo kandi n'abandi batandikire kubyara abantu benda kukoresa kurungi enjura eruho bwahati n'obu district ya kazo eri omu kyanga ekiri kukizayo kwoma munonga kikanyangaraza ubw'ekyanda. Iyo nimbyara ebihimba ebibakweta shoti nitubyara obwire obu ahabw'okuba enjura nibwo etandikire kugwa kandi tucwanisa n'obwire kugira ngo omushana gwaza kuza omu maisho ebihimba ebibe byakuzire twafuniremu ekyokurya na n'entazi. Konka kandi n'obu biri bityo bamwe abahingi omu kazo beerarikiire ahabwa emihendo y'embibo kutemba omu ibyara nk'eri rero obwire bw'amasharura bukahika ebeeyi ekashuuma. Nindeeba ntakuvuga babuko nk'hatiya kiro ya yero nibagiguza 40 buri nibagiguza 50. Hati oreebaho nabwe by'emicumba konka nimba ntiine ekyokukora kugira ngu bitona no barikubyara nibashobora nk'okuba embibo ezi zirikuriibwa ebikooko bw'omwitaka rero bakategereza okumera kukabura. Obu okushanga byagira orukooko ningashi oshanga nk'oku wabyara byahinduka byaba yero oshanga byaba yero kareta kwezi konka twine omuhingi kyane tumweta abireeba okugambira omubazi gw'okukoresa hinga ebihimba konka hagati aho omushana kukwaka ebihimba bija bitukura then bikimara kutukura enjura yaburira hagati aho tusharuramu otuhimba tukye tukakumara. Umwe abahingi Lilian Kichoncho nagira ngu bagyerezeho kuronda emiringo y'okuhingamu okwehara ebigwererezi nk'obukooko kandi omuri eki bamwe abahingi hati nibabyara embibo ezitarikushushana. Hati nyowe kimbyarire guridi neyeho amezi 2 n'ebirungo 20 kandi ezindi embibo noshanga zasika omu mezi 3 hati nk'orujwanga noshanga biringa omu mezi 3 kumva guridi nerahika kwera. Biite ebyo bikiri bityo Beatrice Kwesigwa omuhingi w'omwani nawe nashoborera bumwe ebirikubarabandisamu omu kuhinga omwani kandi obwahati byahereze kutimba ebyina ategerize ensigo kubyara. Omwani ogu enamba okubanza n'omushana habw'okuba omushana nigukuteera gwoma buragaruka amababi kuzagaruka kutondaho amababi kitwara obwire buraingwa n'ekindi n'obusiisi konka ekyo nembaza kutunga nfuhirira ekyobusiisi ekyo nokijanjaba konka okukira munonga n'omushana. We orikujunanizibwa by'obuhingi n'oburiisa Principal Agricultural Officer Asimwe John Baptist yashobora nk'uko abahingi bashemerewe kuhinga omu season egi ahabw'okwerinda okwitwa omushana. Kufukura amaizi orungo bwakuba buri obwire obw'eitaka kanyire munonga amaizi aga nigija gayamba aha faamu kuba ori omuriisa w'ente amaizi aga nigija gakuyamba na munonga okureeba ngu buri kicweka ky'ente izariira buri padoka ente zashangayo amaizi. Ente eyanywa amaizi garikugimara obu yagenda nogikama amate mingi kukira ente eyatambura distance ningo erikuza kugaronda. Kandi hoona yagaruka yashaba abahingi okuguma nibashikiriza abahingi aba gavumenti aha byaro okurwanisa endwara z'ebihingwa kandi bakatunga emisharuuro murungi. Ahabw'enshonga y'omushana ogurikuteerana munonga ekicweka kitu kya Kazo ahabw'okugira ngu turi omu dry cattle corridor harimu programu za gavumenti ezikuba zirimu ezirikuhwera ahakubaasa kusya amaizi aha faamu. Tube twine microscale ehwireho konka harimu programu eri omu Ministry of Water ndwija kureeba oku twakubaasa kuconnectinga ogu na n'ezindi zibaturaganiise kwija ezakubaasa kuhwera abahingi aha kasente kakye akatamu amaizi gakahika omu musiri. Abahanga omu by'entebereza y'obwire obwahati nibagira ngu season egi neeza kubamu enjura erikumara kandi b'abahingi omu bicweka bitari bumwe na bumwe bahikire kubyara kare okwenda kweza kurungi. Amakuru agagasha kwa Sima Naume aha bwa Tayari West omuri Kazo.